Veda Ega Pratama mengharumkan nama Indonesia di ajang balap motor Grand Prix khususnya kelas junior MotoGP atau Moto3. Pada balapan minggu kemarin, Veda berhasil meraih podium ketiga. Posisi di urutan 3 dan tak terkejar hingga menyentuh garis finish. Pebalap Honda tim Asia ini finish di belakang Massimo Gueles dan Marco Morelli. Become the first rider from Indonesia to ever do it. How much does this mean? I don't know, incredible. Today, race I did really good job. Even before the red flag, I struggle in the race to manage the rear tire, but yeah, finally I finished top 3 in my second Grand Prix, and it was my biggest achievement right now. So yeah, for sure, I want to say thank you so much for all the Indonesian people and all the Indonesian people and all the sponsor, my family who watch in Indonesia, and yeah, thank you very much. It's incredible. Huge congratulations. Thank you. Dari 2 seri yang sudah berlangsung, Veda mengoleksi 27 poin dan bertengger di posisi 3 klasemen. Minggu depan, Veda akan kembali menguji konsistensinya di Circuit of the Americas, Texas, Amerika Serikat. Veda Ega Pratama mengukir prestasi di ajang Moto3 Brasil dengan finish ketiga. Keluarga Veda di Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta bangga atas prestasi yang berhasil diraih putranya. Sudarmono, ayah Veda Ega Pratama yang tak menyangka putra pertamanya berhasil finish di urutan ketiga ajang Moto3 yang digelar di Autodrome International Ayrton Senna, Brasil, Minggu malam. Sang ayah yang sebelumnya hanya berharap Veda berhasil meraih poin justru dikejutkan dengan keberhasilan putranya naik podium. Menurut ayah Veda, tak ada persiapan khusus sebelum pertandingan, hanya saja ada latihan yang lebih ketat baik fisik maupun latihan dibanding sebelumnya. Ini saya balapan 600 cc. Saya bisa juara podium lah di Brasil di event keduanya di Moto3. Sangat senang lah pastinya. Yang tadinya saya berharap cuma bisa dapat poin, tapi malah Veda bisa memperebutkan podium. Senang sekali lah.